Kajingnya kun lek kai bol paralok ni ka friendly match balalong hamadan kur kalang boy rembong ri boy district kalalong ka ba itenat hapdeng ki arkun hun kata kerenti football club bat ka ri boy united. Hakajing lek kai ka ba Maria Biangbor ban Aiman sim ya kerenti FC ka ban nyelet ya kun shen sa Bengaluru la penlong shuai kata kajingnya kun paralok kum kajing penpit shu ya kerenti FC. Haba pai hamadan kur kalang kata kajingnya kun paralok Kerenti FC kala rem hadin bakar Ribho United kala job daka ar la shigol. Ukong san hakate ka lumpung lek kai paralok ulalong uba Jason Maulong MLA ka Umsning constituency rengkat ka jingsa khilang de kinong yalam ka Ribho United kuntup ye uba Bipul thank you ba Ferdinand Karmani ba Louis Starling do bat kiwe. Auri uklay absentrik. Berganget ba kani kanay kakaluksay piwe baron ni. Awa pidan kata ka jingmon ba pitol jai pitrishtam piminat nekna pinyo pet so juma jino lada kali ha football kala dei ha kan ko sports ba pi ba ki badon hamne kali nuksan kilo ki ba i kan ko sports nganya na shim kan nuksan ki player ba kuno ya chakmat panai kubreiru ya kali boy united ngaya ba kali boy united nangeru ilang ki chakmat ngandro ni ka pi ba nakapost ko po ning yo man organize kung dito ano ba pair pagano may pi kung mga jukran galing sa dong ba habang i-organize hindi mag issue sa putan hadyo inay naman ang yak sa kamat tingnan ay kung dahil kulong yung profile yung banan hamne ki prolog lilia yung banan hamne ki referee ki linesman barahag ki prolog ki parajor ki bayasan ran parinig ba galing sport club habang pilit participate sa Bangalore kirma ko ya kamat do pili belong ki sportsmanship la ikata ko burong ko or sa state ki ngayon nga, ibu at tingway, ibu ibi, kata ka good luck, nakaliyang yung kariboy, nakaliyang si Ibrokoy, but you will come out in flying colors. Tingamet ba, kanin ka exhibition match, pinipulong, iyo man pimi, namatabang inirap ka ng sport club. But kajintren yung nga siya, mga siyang, hakli nga, John Mill, na nagkren yung na mga broken na sutok, kila pa, mantay ka kaging magansam. Request si President ni coaching manager ba nakaliang jong araw kung taon ng wikmat sa kanila Henry Bayi kadon ka egay kasi ay nalada ka nila game mangayo kata hirap yung people village po kanyo naday ibadet ibahe kayang nagmensin makapuloy mga pa ko kiyo sakmat pagkaskin di Brokoy kan po sakmat kulay siya no ya ka bring new club news kum jungi bakin yo manila kay sa po Bangalore lalu ke Alexandrik mentau nai. Kajingon joki kangai mesim hagi bagi nangla berkelkom ha ya ka jagundu ibarokowe habagi akun persya bat ida kitim ibadai tinabal jong kajela kajungi bat kanam kapuram lembah kajungi kalwan par sikun samla jong kanok somslong jong kabri inyong dan inyong sum bat ngaberpauru kajai kublai yang presiden rambak tu jong garanti football club ubala menjur baruan biukjat apa kamadan kurkulang fungsi benda bagi pergi yang ke exhibition match kaba perform hakani kamadan kaba nakaliang jungi ipat kibokwa menjungi ya pi so pinjok mereka yang kamadan Bangalore nikwa bantmi swa ya kasap kapong kejungki kumno tarai kipriang jungi na garanti kin perform hamalan sa Bangalore bat kajingloy kejungki presiden bat ketimi berkuwei